Yewe ngeneza wethi impela eshubile phana ke ndimeni ke umculo kaMasikhandi njengoba ke welile mchuno ke esenyathele ke emsileni ke igcwama ke lisha ngenkathi ke ebegxeka ke omunye ke osisi oyi-influencer ebedlala ke iphi entsha ke kaMthandeni ke SK kanti ke wenganiza wethi impela yena ke uMthandeni ke ubesebuya ke ngosizas ke ombi kakhulu ke exoba yena ke impela ke uwelile umchuno bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale nginibingelele kuyona ke imbuso City MTV sithi nje masiqala ngane kuni channel ake wenza kulungile uciphizo subscribe nawe notification bell konke uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo hayi ke wenganiza wethi impela eshubile phana ke ndimeni ke yomculo kaMasikhandi njengoba ke impela ke uwelile umchuno ke esehloloze kanzima kabi ke igcwamele isha ngenkathi ke ebegxeka uMambofu ke bedlala ke iphi entsha ke kaMthandeni ke SK kanti ke wenganiza wethi impela yena kuMthandeni kube esephendula kabi ke phana ke uwelile umchuno kodwa pha masikhuluma kakhulu ke wenganiza wethu ke ake sinchileke yona ke le nkulumo kokumbe ke le mpendulo ke kaMthandeni ke SK ke ephendula yena ke uwelile umchuno nani ke nizwele wena yaqina njalo ungenaphi nje uMambovu mayidlala ingoma zami ngoba phela bonke abantu bayidlala wena ungenaphi uhlabe kaphi ungenaphi uyaphapha wena lolu uqinzi lolu lokwenza ukuqhuga lapha ngathi ikhehle lifuya imbongolo ngizokuphoxa